Afo si no Maposua ma Mapoke pare kai. Seula Mapomangu Mapoke kai ngaki. Elo katunga ele kaulau ngai ngale so. Me wai lumo le kuar kau na ngausia le Ekalesia e aia le pea wha mawai o sio Mapoke ba le Afioga e Maposua. Kamano kele. Kile ai. Ole kai ngofu e loa ai e ngu. Mangaku leo sa Mapoke kala. Kaya Mapoke le Afioga e Maposua. Rai sa Maposua. Rai ka kuai mai ngu mamaru Mapoke mai a Maposusila. Rai ngai a lalfau ole lio aingo sio Mapoke ainga. Ea uso Mapoke whapingi. Kawia ngi o Mapoke whapea whamalo whaiwa. Whamalo i o ko whaiwa arofi a ao ni aso. Mākau. Mai lava i kuaso ngā kua ai Mapoke maka ko mafukanga e ala i le makaiko le o. Sao ko le alo lava le aka o la atu. Hi ai le Ekalesia. Ai ngam saukia ma kimu ia ai le ai penga le tua whaka i kere. Kai o ko maku i le sunga to ina vaiani o suafa. A so mako ngofu aku mapuku o waku i kampi. Me lea bau. Le la unga aku ka ala i bau o longa ka maa. Nai whapea. O ngā wakuri mai au ka mamaku e whai te hau e asuni. E kau o ska i ai. Alo mai ka ko Ekalesia ia o le whakamari lea. Uraga masangi o kato wangu. O se ka isi ma se whakabera i o sui. Rea mausa lea lea ia. O lea mosua ka ko Ekalesia o lea i le aisa le mahu parang. Au ale pa i o le Ekalesia o tisa. O loo ko kai lea. E ngā se rima apaia. Mai kōru piso ko mau ai lau whau ka ala kangoa. Au baka kangoa. Ko whamalie mau whamalie ka ko Ekalesia. O le suava i hona. Kere lo mako fia leo kere. O le se me whai kala ka ala. Kakasi ma ke kusi lea. Moli aku. Nga siya ke kala awasa o ko bai malu ole fia. Ya wa uma o ko alo fa le kua. Ka filmar ma pa masina wale fio le fio nga ka was. Kamaro ko ya. Mawa so fola le sunga to ina. Mawala la uma mauma, e fua malolo inga lo ko fala la foi luma nga venga le tua. Malolo sikul vai lo makua e kalo e ka punga ve. Malolo inga va le ma tua mang yo mako kama. Mawa se malo so kar mana kama o waru kuka fa kai. Pak malo vangan selain ke awal ini bayang manusia ini bayang gas. Ngaku dia. Kalau udah waktu ini orang selain itu suasana semua ini kalau mau. Itu sama tu fam kalang kalau matu ni biasa ini dengan penat orang besar. Ya fam pun dari semai. Pai lu so mati. Wala si mai kalau mai au, ia la silasi o aingan
pa ia wale a fio fua maka o le a fio Maposua mo ruko wainga sa Maposua pa te fo na lomo pupu mai e o ruko wainga ala le mo ngai mo sa fio le Ekalesia pa Maposua lo kau fala lang mo lo kau fala lalo tu langa te o si fala si ka le Ekalesia kai ni sa winga te o si ya le Ekalesia ngai fai kai mong ya le lo fa ka ko ma fa ale fionga ya Maposua e kai ya o le ngo ki ai lo lima ma fola ma le awa ma le e pa ia o ko ai le so kai ni si ya le Ekalesia le fo o mai ni vai no las ale o malo li ofe ya fa lo te lenga wa te au fa mo vai o le fionga ya le kuo e malo le fionga ya Maposua ya se singa nga si dia en fai mo ma ko la si te lenga ya mo ki uno ke uno mo fa lo le kuo si fanga le fio ola maku whamkala whawhikai e leo pere la mepa sa koe e fionga ya Maposua e ai a leo whakiro e fiafiri leo masi mai do ko ai o ngai e mai au koura ko sisila i le Ekalesia ai ales fio ako ko wasa lea e ale lo lasio o le kako Ekalesia ya maku whapelea ka ala ma le ngana whanua mori aku le nganga whawhikai e pa ia la silasi o lo aingari aingaku wau ko ke lenga ma whalolonga i le so kau mai alo familia le kua koe whakukumu mea o whananga oi o ngoro ko mangaku le Ekalesia tere o lo wai le fionga kama ma fusia ya mwisi sunga ko inga mai pa ia ka Ekalesia leo mo wha lea la sunga taita ya ngolo mangak de kuo malo wa ya lamba le ko umo ai klai fa makasi ka ko aso la le ko o yeso makule ya nganga mo le fa mo mo ye yas fa le wa le nganga fa kai lo ko wa le fa mo le wa ko no ye yasu ang le le ko o pele va nganga fa klai ya wa ko bo lo o fuanga o koe o ko ai nari ya fo mai se maku whamkalang ma muia le kalalea langi mo maima sunga i tō ina au ngi lau sia pe solo fue lau raunga kalo maua so maku mola alo whawhikai a koe ina o lau kolu kupera i kiki lea o kaulanga le fio ki wasa kafi longa whale wha o mai upo le aso o Maposua o le lau ai lea o le lau ai a kako Ekalesia e a kuia le fia kai lama whanua o le kakalo ale whaifi au o le mapu o ngi tere ni mapu ka o koinga i la kiki ni mapu ai whawhikai tere whanua Forse a como muito pequeno da parte. Aí eu filmei, vai ao, vai eu aí lá cai lá no ficanga, aí o mar dia, Ekalesia, e eu vou falar o alô, que foi que a Ekalesia do Sabato no campo. Volta a vai capinado lá. Se me acabou indo para a rua, mas não vou matar aí. Vou lá para cá, vou para o primeiro, lá para o primeiro, Ekalesia. Alô, kai kakuai no mai a puno mau, kakuai mai o alfa mo o le o yaso mai a Maposua le ai no tele no pierome. Mako ke mo ke ako mako lo fanga mai le mau pa nga wenga lo nei nga ke o kai ya le Ekalesia a speaker ko fi mai a mission Samoa mai o mako ngaka mako ke fa pe aku malo fa kai fa pekele
mola o kapoinga ia a o fai wa sio kapoinga male Ekalesia kusa Maposua ke aso mai le tua ia 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 mawai man sai a mapu kapo ia malo pa tai se poa ia la ferko Ja. mapu go e nei fi au ka mapu e fi vai Doon dia. Oh, so Ai, ya kwa sawa ya wana skoi dinga umalo. Ya ngale kwa kwa